سلاو ریز تماشاوانین هجا جارا کدن ام به ورانه ده خلک کنو ج زنجیرین هفدیتین لگل بریز هوشنگ اوسه نویسکار او روزنامه‌وان کرد ایرو امیل سر مجارا کدن با آخوان اوجی مجارا دجاتی کرنا پکک جالا کردستان قواره هرم کردستان پارتیا دموکرات کردستان پدکی و ربازا بارزانی نمره اف دجمانتی جکنگی و دستپیکریه نهینیه و یکی چیه و هن برس و بابتین گریدای به ویکی امی لگل میوانی خواه گوتو بیش بکن برز هوشنگ تو بخیراتی جارا کدن بگومان بریان بحثا درباسی مجارا خواب بن جه بریا درو جان و هجمارک جه باجار و باجارو که روژاوای کردستانه وکو کوبانه گندوار دیرکه گندوار حلبه هروها هریما کردستان راستی ایریشن تند جالی بالافرین ترکیه و تند دست پیکده شروعیات دوی دمیده صدم چیه کو او ایریش دست پیکرن یانجی جارا کدن او ایریش دست پیکرن تو اکو پسپورکی تو اکو شروعکارکی سیاسی نویسکارکی کرد چاوا سرویه که هون داخلن سلام ورز جبوتا و جبو توایا تماشاوانا براستی ایریش نهان جه شرمزار کرنه بتوندی مرد کار شرمزار بکه نه ایریش نونه ایریش کفنن لی بردوام دکن سدم الوان ایریش هنه دبکو گلک کس جالیه کردا چه نزیکی جماعت آبوچیا به چه دوست ایوان به وان سدمین کو ترک ددن پیش قبول نکن کو PKK سدم یعنی رخصنا PKK تفکر PKK هبونا وی ل روشلات کردستانی ل باکور کردستانی ل باشور و روجاوای کردستانی اف رخصنا هانی وکی سدم کی بینگهین دولت ترک رژیم ترک دد پیش جبو بردوام کرنا وان ایریشه هان هلبت يعني دجمناتيا رژیم ترک نجيني قاشيه دجمناتيا رژیم ترک جبو گلی کرد مافی گلی کرد دو کس لسر گنگشن نابه لی آجه گنگشه و دانستندنی شما اف بحانه قالوا اف بحانه راست يا نابري مجي تقول نا دولة ترك لحجة هذا اللي بحانه هذا اگر اف حجة هبتنا بيريش بكنا يعني دركت هولي و اگر اف حجة تنب دولة ترك إيريشنا كسكار مينا كتبينم فرما حزار ونحسد ونوتو حشتاد تي بيرا تماشاوانا وقهدارا کو دولت ترک ارتش خپل سرسینوري سوري جوان دو او رژیم حافظ دقست کو عبد الله اوجلان جسوري درقینه او اگر عبد الله اوجلان جسوري در نکتا و ایری شی ببانا اوجلان بخود بیشه PKK بخود بیشه اگر ازر نکتا ما و ایری شی بانا و مسوری پاراست مروجلات ناویج شرکی مزن پاراست درباره هبونا وی دهندره سوری دمک و چاغه سدم PKK بو و چاغه سدم آپو هبونا آپو لسوریه دکرا ببا شرکی دنابرا دولتا دنابرا سوری و ترکی دمکی و پشتیک آپو درکت چرچه نبو دولتا ترک داگر کر یعنی داگر کرنا خو پروژه خو پلان خو بردوام نکرد کاری بوی چاغه جی ایریشی عفرینه و جزیره بکرا اگر براستی بهانه اوی نتنی آپو و PKK بانا اب بویرا دیروکی و نه دیروکی پرکف نه دیروکی نزیکی یعنی 1998 24 سال هر لسرویه کیجی یعنی لسرویه کیجی ما مستا رکافتنا آدنا هاتا امضا کردن ركبتنا أدنى جهات دنابرا رجيم حافظة و رجيم سوري سدما و ديسا PKK بو يعني دنابرا درجيمين داگر کرین کردستان درجیمین دیکتاتور لهفدو کرن ایک وان گرانی هفدو وان يعني بقرتي پشت کر رژیم سوری تنازل بکه جسکندرونه جگلک سروری آقا دیسا PKK بو او پیمانا هانه کت برجواندی دولت ترک
كانت خدمت على دولة الترك سبب كي بود إيسا سبب بكي بود أفتشن ديرو كينه أو إنفرماسيون وبلغن نا أناليزن يعني نا تحليل نا شروغن وچا غيجيد سدم ديمكي بكي بو اگر دولت الترك بخواستا دا عفرين دا اگر كرب يعني دا اگر بك إيريش بك شما يعني سال 10,000 دكاري 10,011 دكاري بو نا بيخاش وناغا داوي 1018 إيريش كر ونهاجي إيريش النها كو لروجاواي كردستاني مخابن يعني أريجي شرمزار كنية دلوفاني وبهش وش حمو شهيدة ويعني شفا جحمو بريندارة اللي دبي مروفي سدماهاني بيج بأشكرة بوهيركي وتليخوا ج فككير بيج تسدمه سبب تبويه سبب وبهانه دولة تاتر جبوبان يعني بريزو شانج تشتا بالكيش او بو جدوه دا جبير دام بيجن بشوي هجمارك بيجي هما بينجي جه هاتبون هاتنا ارمانج كرن چل كوبانه چل ديريكي با چل لگندوار زرگاني با الحسكي لگندوار عفريني وشهباي همان روجه دا دو يعني خوبشاندان دركتن هر بآلا پاككي بآلين بوينين عبدالله وجلان دركتن و سلوغان دروش من خوا بردوام كرن بريويجي بريوي لقامشلوي الاستاديوم قامشلو اسبورتي دي صافكيكا آلي خوا ووينين وجلان كو ام بككن ام لبرن وكاو افا يعني وكي كنت تدبيش خي بانغ لتركادكن يعني ما رولو جوان فيهم دك دبيشن ام نقري دايت بككينه ام رخصناكي سربقنه وام رخصتناكي يعني آلية تيوري وايديولوجي ام قريداي بككينه باشه هدف جي تيوري و ايديولوجي قريداي بككي بككي بقول باكوري كردستاني اب آلين كل قامش لو بلند بن او فوتوي او جلان ويني او جلان كل قامش لو بلند بن شمال آمده بلنابن شمال آمده لبرديني لنسيبيني لجزيرة لشرناخي كو برلمانتر دشينه برلمانا رژیما ترک آداگر کرد شمال ور افعال بلنابن وینه او جلان شما بلناب بقاسی کل قامش رو اگر آلکی پککی لقامش رو وره هلدان گرک مقابلی وی لآمد 1000 آل پککی وره هلدان شما ناین هلدان جبر چه سدم چیه يعني پککی شما ندویره و نکاره لآمد و لدرسمه و لمردینه آل خو هلده ويني ريبري خو سروكي خو هلده شما ولو راحت ياخوا لقامش لو للدربيسيه والعاموده ولا يعني دبينه وبري وي لعفرينه وكوباني راحت ياخوا دي ويني اوجران واري بككي هلده ديمكي ستك هي يعني تبزازكي هي دبي ورا بنافكرن دبي ورا كوتن اشكره وبركي وبحسابين سياسيين ارزان اف جروب الريخستنين كود هندري ريفبريا بككي لروجاواي كردستاني كناوي كرن قسرية ديمقراطيك ده اصل خود بوليتاريا ديمقراطيك قيش خنا برسن يعني قي حياة محمد موسى يانجي جمال ملا محمود يانجي صالحي قدو بمبورن بسر مالاوي ده بتقن يانجي كسك جب مرو وي بفن قربانيين إيريشين دولة ترك نو زماني وان بلفه و شبكة كير بيجن يعني ون بخير وان بالسلامة كايدي دفج ما بردن يعني وما حمورو جفاي كردستاني كري ارمانجي عسكري جبو دولة ترك بس يعني باشا فككش قرد بيجي وجلان دنوت وحشتاده دنوت وحشتاده دبيجي مسوري مريجيما حافظت آراس جشركي واجي سوري دركتم وجلان سروكي بككي اولو دبيجي بككي دبيجي ما رجيما حافظت جي شكي جشركي مزن آراس باش جبوش قامشونا باريزن جبوش عفرين باراستن ما قي عفرين وقامش له نشيرين تر البردلي بككي جرجي محافظة ست للشام وحلبة يعني بأول شاغي دنوت 1980 وأوجلان رجيم محافظة ست باراستو شور دركت
باش PKK برش قانشوش داري برش عفرينش دركتانا نهشتانا عفرين ببه قربان استراتيجي وبوليتيكية PKK اللي همبري دولتاتر حساب خوب دولتاتر كو اگرون كاربن لباكوري كردستان حساب خود تصفيه بكن بدولتاتر جبوشوني ورن نافا گوندوار روجافاي كردستان يا باشوري كردستان ابرسهانش خناكه شخواه پرس قد خیلی کیوی پرسهانه بکه بیش ولا آجان میتی و عمیل و پرادستین و بوی منطقه نخوش بوی مجگه نخوش کون و خیال نخوش برسف ددن لنا نابجن یاو چما سروکی ما وچه خدمت حافظه سد و رژیم حافظه سد کر وان پاراست او درکت امکا خدمت کرداجی بکن ام روجافای کردستانی درکبن ام باشوری کردستانی درکبن بچن صحافه استراتیجی بچن باکوری کردستانی اف ناکن وی مسئله هانه و وی پرساهانه نادن پیش ناخن روجافا و ند کارن و ند ویرن برسل بدن بله باشه برز بگومان ام سوز دادن تماشاوان هیجا خلقك طایبت لسر وی مجاره امی گنگ شر بکن لسر روجا کو PKK هاتی روجاوای کردستانی و بهانه کو دده بردست ترکیه کو او یک بوی صدم کو عفرین چو سریکانی چو گریسپی چو حتی نهاجی باجار دیگه روجاوای کردستانی ده مترسیه که مزندانه جبر کو او بهانه بردوامن اما خلقك طایبت لسر و مجاره باخون لی هلکفتا و اخافتنه جبر کو او دو روژن هن باجار کن روجاوای کردستانی راستی دیسا راستی ایریشن تند هاتنه لو ما خواستنه کی ام سرویه کی باخون برای زوجان امی وگرن مجاره خواه مجاره ما او بو کو دجاتی کرنا آلا کردستانی قواره هرم کردستانی طایبت پارتیا دموکراتا کردستانی پدکیه هروها مالا بارزانی یانجی ام بیجن الا بارزانی یانجی ربازا بارزانی نمرم جه آلا کردستانی از دست پی بکم اف دشمانتی جکنگی و دست پی کریه یعنی قندیل رخصانا PKK چما دجاتیا آلا کردستانی دکه اف دجاتیا آلا کردستانی دجاتیا همو دسکفتین کردا یعنی اگر دسکفته کی کردا لارجنتین شی هد بچوا دولت ترک دجاتیه دکه دولت ترک چاوی بار نابه یعنی رژیم ترکیه رژیم ایرانی چاوی آن بار نابه رژیم سوری شی بیرنگی رژیم صدام حسین هر وسا يعني اگر لموزمبيق لامريكا لاتيني دسكفتكي كرداتشي ببه فان رژیم هان ایریش دکرن و قبول ندکرن فکر که جیولو خویایی فکر که بشه یا از یا نکسه یا سروکاتیان شخوا ریبری خوا کرن ریبری گلی کرد سروکی خوا کرن سروکی گلی کرد سروکی رجلاتا ناوین سر عرض و بن عرض و سروکی نتوی و سروکی نووی و هرتشت شخوا سر کردا ولو فرد کرنه آل خوی نوت و نه آل وان هایی او نوت و نه آل خوا سر کردا فرد کرنه وکی سمبول نتوینه وکی نرخ نتوینه سمبول و نرخ پارتینه کو او ایدینه مافان آله هان شفتو تر دخینه اف کیجان آلا کیجان ریخستنه یه اوا کیجان سازیه یه همو نوتونا آله وان هایی لسر کردا فردکن لی تحمل ناکن شعبی وانبار نابه آلا کردو کردستانه ببینن و قبول بکن و دبیجن يعني انا بدستي وان بي مارشا رقيب جي راكن وين راكن نها هول دنجبو آلا كردستاني لنافا تباكا خود لنافا قرسيا قلو كسن كو PKK باورن اف آلا هاني هاتي ديار كرن وكي آلا PKK يو چو آلا PKK مانا وامال برا PKK هي سمبولو آلا PKK البرچعبا هي قبول ناكن يعني دبنا اف آلا PKK اف آل جو PKK كيفنتر هنا يعني يروكاوي دورو دريج و بيغومان خويبون وبري خويبون شي بري كوملا خويبون حزار نسد بيستو حفتا لسر برغي روشنما هواري بو ده حزار ونسد وچلو سيا كو بري كو بدكه شي بده لي هيزن كردار خستني كردار حزار ونسد ونوتو ددوات وكي الا كردستاني البجاردن PKK قبول ناكل PKK ضد حزار دقل
لقالك جارات بري افعال قبول ذكر يعني حتى الاسترانجي دقو يعني تفكر استراني كوما برقدان الصالة نوتيده لسربي آلاهاني استرانشي كريه تكستاوي تكستا استراني قياي يعني وقتش تردبيج هندري استراني دبي رنجي تي تشالنج كسكو سورو در تيريجن روجي وآفيتن سر كسكو سورو زر تيريجن روجي وآفيتن سر هفنا بحصا آلا بكاكيتك بحصا آلا كردستاني دك كنجي حزار ونكستد ونوتي هر دست بك ده برز هوشنگ هر يعني استرالين وان كوما بارخدان او كسن لسر پیشمرگج يعني شانازی به پیشمرگتی ذکرن راست لسر پیشمرگجی حد لسالين حشتي شرفان ناوي پیشمرگه وان ذکرن بله جريلا يعني تكتيكا جريلا شرباني يعني تكتيكا شر تكتيكا شر ننابه نابه شربان شري جريلا وشري عسكريه روبرو جبهه اوان چواكر هدي ناوي پیشمرگه راكرن وقتين جريلا چون الشرباني فكرن دنابا كرداده دنابا لروجلات كردستاني لباكوري كردستاني بريجي يعني شرفان آزادی اجبو دوزا کردستانی ناوی پیشمرگه بود. دناوا پککی دی پککیشی اندام خو شرفان خو ناوی پیشمرگه لوان دکر استران لسروان وکی پیشمرگه. بله. استران لسر شرفان خو دکت پشت هدی چیرو کا گریلا دان پشت. و گریلا شو ناوی گریلا تکتیکی کی شر. بله. یعنی نه ناوی یعنی اب ایریش حال سر نرخ نتوایی نها ایریشی آلا کردستانی دکن. ایریشی کسایتیه پیشمرگه عالیه جوهری عالیه رح يعني پیشمرگه و یک آزان وکی کریگرتی وکی گریدای دولت آتر گریدای دولت ایرانی دخوازن ده اشمندیه جواکا کرده ده پسیکولوژیه جواکا کرده اف تیگه پیروز اف نرخ پیروز کناوی وی پیشمرگه افت آلا پیروز و سمبولا پیروز همو گله کردستانیه دخوازن ایدیشی وی بکن يعني وديت هيزن كريغرتي اي تيروريست اي جهاديست غريدا دولتا ترك شوا على كردستان دخست بيقه بشيويه كي شوفيني ونجات برستي ايريشي في على خانه ذكرن نعبك كبي منطقي هاني فيزيك يوكي نجات برست كي شمحبي سوا دجاتي وكينا ويلي همبري على كردستان هي نها او فاشيزم مالت تجي على كردستان دلجم بيغمان ماليغري بك كي جي هي بله بيغمان نمونه گلکن يعني الگرکه لگه مدیدکو دماکو آلیگرین انا کسی در کتبون دریشترین آلا کردستان هلگرتبون مدیدکو چاوا سرداری و معامله لگل وان کرن دماکو اندامن پارلمانا کردستان جی همو پارتین کردستان سردان عفرینی کرمون سال 2018 دما شرع عفرینی يعني آگرد باری اندامن پارلمان بانگا آلا کردستانی کرن يعني خواستن کو آلا کردستانی وارد سر ماسه و دمه بر پرسن پیده گوتن والله آلا کردستان جمع تونه هر آلا پیده دوی آلا یا عفرین دوی هم دینن يعني ولقامش توجي قالك جاراجي دجاتيا في علي كرنا ما مستتجد نوع خفتنا خدت تقول بيرك حساسه تشتر بجمشتر بيرك حساس فرمو داني ومروفاتي درباري آلا كردستاني هنرمند كردي قوري عفريني باب صلاح باب صلاح بله فكر ويبقى آلا كردستاني كفن كرن تاغوتاوي PKK بتشعف سوري بفاشيزم كونوا آلاهاني لسر يعني ريز وحرمت حتى دفي روشاهاني دفي كيليكا كو جودي رحمتيه باب الصلاح نرمدي كرد آلا كردستاني هاتو كفكرن شعبي PKK بارند ودوي كيليكا هاني جي وآلي راكن راسته باشه برز تجد نوع خفتنا خودت تقول يعني افعال بيغمان هر كسك بيسر بلنده يعني حتى رجائيرو لآمد جدي ساتي بلند كرن جوان كرد هنا بارتين كردي هنا و آله بلند كرن للسليمانية وكو ينا كي آلا كردستان بلند كرن
لروجالات كردستان هروها لرافندا كردي لأوروبا أفعال يعني لباهر كردكي بيروزا وكو آلا كردستان تين ناسكرن نوكو آلا بارتيا كيه وكو تامجه بكريه ام بيجن بدكي آلا ويا طيبت هي يعني كي آلا ويا طيبت هر بارتيك آلا خوا طيبت هي لأفعال آلا كردستان چما بناوه آلا بدكي دما كتراغ هندنا بدكي تو بشو بيني هر آلا بدكي و آلا بدكي و آلا بدكي بناو دكن از وك آلا خود حسيب مي آلا منا نتوائي آلا منا اگر بدكيشي وكي آلا كي نجتمانيش خورد حسيبه همو كرد ووقت تاني أبوشي وي آلا كردستاني نا حسيبن وش خوزاتن تيغا كردستان ومافي كردستان ودولتا نتويجي بكك شري ويدك جبوت في تيغا هاني بيرو بوچونا كرداد تيغ ببه مافي نتوي دولتا نتوي دبيت الشري آلا نتويجي بله لغوري قناعتي مبيع فيديو كيجي در رخنه كريه يعني رخصتين سياسية باشوري كردستاني چما بحبره فكك رخنه ناكن يعني تماشت كن دبينن وآلا واني أنا آلا نتوي كردستاني العالية هيزكي سياسي عراقي يانجي رجيم إيراني يا هيزكي عرب ورئيش كرن ويكيكين اجتمان وسركردايتيا يكيكين اجتمان بيدنگ به وبوران بيدنگ به وحركة إسلامي بيدنگ به ويعني همور روشنبير ونفيسكار وسياسة مدارن سربخوا محمود عثمان كو خود بن في آلاهانه ده پیش مرگه بو دكتور محمود عثمان چما وان کسی هان وان انتلکتوال وان نخبه سياسي نخبه روشنبيري لهمبري PKK يعني وكي كامبانيا تشيناكن يعني ترخنا البدكي دك ترخنا لكردستان دك خمنا بس شما تيريشي نرخي نتوائي كو بمليون الشهيد في آلاهان بن في آلاهان وجبو في آلاهان شهيد كتن بچ حقي بچ الدجمن دولتها تقدر شويه مثلا هاني برداي دولتها ايدي في آلاهان بالزحمتي بخوشي بنخوشي قبول دك تجمع قبولناك يعني هيزن سياسيين باشوري كردستاني لهمبري في يكي حتى انا بيتنقل هيدمي سياسيه دهندري روجافاي كردستاني مخابن حتى انا بيتنقل يعني افشي جي بالكشيه وجي رخني تشينا بالهمبري تشتكي فيرنجي ايشكي دجمنانه وفاشست لهمبري آلا كردستاني جهيزكي سياسي كرد ورا قبول كرن فينابه اسبق قبولناكم وشرمزه كي بيدنگ بجي شريكي في مسألة كي بيدنگ بدربار في روشهاني شريكي في مسألة باشا في آلاهاني قريددن بپدكي افسر بلندايج پدكي تبلي ونتني آلا پدكي پدكيش نكار بيجي اف آلا منه آلا قالي كرد همو قالي كرد نپدكنن همو قالي كرد نلسر ريبازا برزانين لأف آلاهاني آلا ريبازا برزاني آلا همو كردائي کو نهاد ناوا کردا ده چار پرچه کردستانی زمانه کی کردی هفش هی چشته کی کردا کو بکی نه هف یک چیه آلا کردستانی چشته کو حال پرچاف کل مهاباده ده سرهلدانی باشه اگر اف آلا پدکی به شما گلی می کرد روشلات کردستانی ویهددن بله شما لوقت بوتي يعني يكيتين اجتماع شما ويهلد يكيتين اجتماع على خويا بارتيه وعلى كردستان يجي هلد قي افتن بعاقل ولو ماشي جوان دفوره ودباره قي شو نابرسن يا افكي حياه شي درجه في قال لي هاني تقاصد مخافين بفي بروباغندا يا خويا لدجي على كردو كردستاني ولدجي بداكي يعني افعال اگر بك اب بداكي اف رومتك افنا تشتكي عيبكم مالش بري فدي بك برا بيجنا اللي تشتكي ولو وكي ديرو وكي راستي تني لما بس تا PKK سر كردايتيا PKK ميت ايشي برزاني وريباسا برزاني دكن استخبارات تركي دولتها كور تركيا ايش تبيرا وحيا بري 10 ساله 20 ساله جي قبول نتكرن
دولتا ترك ريخستنين سياسي باشور كردستان قبول نتكرد ستاتيا فدراليزم قبول نتكرد ليه مجبور ما مجبور دولتا ترك اكو دولتا دواد الناتو باش برز روشن دولتا ترك بله PKK ما قبول ناكر ها يعني برز دفردا دولتا ترك ميت تركان رژیم ایرانی رژیم سوریه اف دجمنین کردانه یعنی دماکو دجاتیا ربازا بارزانی دکن پدکی دکن باشه پککی چما اف دجمانتیا کو کفن سلام چیه کو دجمانتیا ربازا بارزانی دکه مالا بارزانی دکه پدکی چما اف دجمانتیا وان دکه مقینه پککی مبستا من نه پارتی کردیه جبو کی کار دکه سبت اذهب بيبينا هاني لسر ارك تبو شينم روبلا اركي ومال براوي ابن ابوچي چو قيساوي ايدي شيمن وتبكن وافغوتني تركانه وچش تركاهش ون قوتني تركا دوباره دكن باش دما كير رخنا البككي بك رخنا نورمال اي سياسي اي روشنبيري رخنا اي PKK بك دبا آجاني تركاو دبا اندامي ميتيو وبرا قرتيج ميتيو بفير منطقي هاني نزيكي مثلا هاني بن باشا اوش خورنا برسن يعني ريجيما ترك ايريشي آلا كردستاني ايريشي مافي كردستاني دكر وداوي قبول كر دفش بي مثلا هاني بردا بچرنگي بسياسي بالراس نراس جدل نجدل دفش برداي اف شما PKK اصرار دكه شما PKK كوتني اطلاع دجمناتيه يعني ما PKK جيجري اطلاعات وميتا تركا واستخبارات السوريه دجمناتيه آلا كردستاني ومالباتا برزاني وريبازا برزاني وستاتيا فدرة آل هرما كردستاني هرما كردستاني جبرتشي يعني افرس جرك درودورين PKK ولو بهنكي فرا اوبجكتيف بقربالق بخرجر ب يعني بتشكي هما چند 5 دقيقه ولو ازا ازني جزندان PKK بخوازن وازاد بفكرن شو برسن يعني اف چه حالكو او تيدن يعني روشاكو او تيدن نرينا كو تيدن اف دجمناتيا كنت كان دكافي برجوانديه كي كافي برجوانديه دولتات دكافي برجوانديه ايراني ورجيم بشار اسد لان الجماعه نولوي كي رخنا الPKK بك كي فان برسي هاني دوي ديالوغا منو تد كي فان برسي هاني قبول بك او دبا اجاني دولتات بيوان بروفاجي يعني بيوان خارومارو نلري وكدهيل بهانيا جوي بيريزيا هاني الهمبري نرخي نتواي على كردستاني ريبازا برزاني جي رحمتيه مالا مصطفى برزاني نرخكي نتويه ايجالي كرد ام شقي سبيرا بن اللي دبي قبول لكن ايريش رش وايريشين دجمنانه جد دولتا ايران بيتر جد دولتا ترك بيتر جد دولتا سوري بشار اسد بيتر ريخسنكي سياسي كرد ورا ايريشي في ريبازا هاني بك رخنا بك ما في تي رخنيه هي اللي ما في تي تني بالرش بك وتوكي بتجمنانه تعاملي بير بك از ولود بيدم باش بي نفيسكارو روشنبير لباشوري كردستاني يعني حتى انا هاتشما ولو ابيدنجي ابجي جي برسي وبراسي وجي رخنيه باشا ام هناك بحثا قواريا هرما كردستاني كيانا هرما كردستاني بكن بيغمان او بهانين كون هذا دست بيك ما بحث كرنا همان بهانه لهرما كردستاني جهنا تركيا دي بيجي PKK هيا درباسي نافا خاكا هرما كردستان دبش خورا نافاندك لشكري افادك او ايدي و ام بيجن جه باجار شار گندش خورا داگیر دکه هبونا PKK گلو بهامهنگی و تنسیق لگل ترکیه یان چیه یعنی هبونا PKK لهرما کردستان بچه آرمانجه که لهرما کردستان نه چما وناگرن جه خوا چما ناچن آمده رزگار ناکن چما ناچن درسمه وانه
اجبركو يعني ارمان جوان نرزقار كرنا آمده و درسمي اگر ارمان جوان رزقار كرنا آمده و درسمي با وسروج من جميل بايك للعزيزي بديتانا من رضا التون لدرسمي بديتانا من قرصوجي وان هرمي هاني لبديتا وشخو دوران كالكان يعني هرما بحرارش كابل شكي دري ودي زال شكي دري لقرا الى غرق نهال سروجي بانا فسر فرماندار ارتش ارزگاریا کردستان لسروجي اورفاي نولوي ارمان جوان رزگار کرنا خاصه PKK ناش دمجي تفكر رزگاريه يعني وكي كركي رزگاريا نتوي ونما بيد كده تفكير رزگاريا نتوي دخازن تفكير رزگاريا نتوي اكي سياسي باكستاني رجل و تفكير رزگاريا PKK دمديا خود دولتا ترك بناف دكي وكي دولتا داگر كر ارتشا دولتا ترك داگر كر مديا ترك دولتا داگر يعني ت وكي رخصنكي سياسي تفينا في هاني لدولتك داگر كردك باش يعني اندامته دوستته وحوالته دي برلمانتو يا كدولتا داگر كرده چتكن هر جمر رزگاریه بکد اندری پارلمانتو ایده يعني ت PKK بفي منطقه هاني نزيكي مثلا نراسته يعني تدي مشتركو چماناچن آمده چماناچن دیرسمی يعني جميل بايك gerek ana العزيزي بانا سر فرمانداری ارتش رزگاریه کردستان العزيزي اگر وقتی تفکرکی رزگاریه خود نرد مراد قرائیلان gerek سروک سرفرماندار ارتش رزگاریه کردستان لأورفا و لسرو جیوانه شکلوت نجبر کو رزگاریه کردستان نج آرمان جیوانه و تبلی ولوشی دولت ترک بناف دکن دولت اکی داگر کرد شخور بنر چی دبیجن چما بارگین عسکری دولت ترک داگر کرد لباشوری کردستانی. بله. دولت ترک جید بشه شما بارگیم PKK لبیدری. صدمه هبون آمه بارگیم PKK نه. PKK جید بشه صدمه هبون آمه بارگیم ترکاده. و دنابرا و گرینه که بیداوی روشا باشوری کردستانی دستکفتین باشوری کردستانی کو دستکفتین همو کردانه. ناوا مترسي وبارني دولة ترك و PKK دي يعني هر دوشي يعني بتشاوي دجمناتية اللي في هري مهاني دنرن دولة ترك كيم زيدا تشك اعتراف كريه قبول كريه اللي او دجمناتي درجة برداية قناعتي مدى نا تجارت هي سياسات هي اللي دجمناتي وكي دجمناتي هنا بردوام دك PKK في بدك دجمناتي جالية اقتصادية جالية سياسي جالية مديا سرحمو اصليا يعني جي دولتها ترك بيجي تويدها تخبدا آلي أزي دجمناتيا هريما كردستاني بكم جي اطلاعات رد بيجي تبسكنه أزي رولا تبليزم وأزي تشبري بيشين بمد جبوتا لدجي هريما كردستاني ودسكفتين هريما كردستان هارولا PKK ولوي PKK أنا كسر رد بيجي بيده دبي قج ائتلافي وكشينن جبر غريداي رژیما ترک داگر کرد باشه شما پیاده جو پارلمانتوری هده پیرنا بشن خوش پارلمانتویا ترکیه وکشینن بله شما يعني دندري پارلمانتویا دولتا داگر کرده چه دیکن دماده چن سونده ددن زانه بچه سوندخون به پرنسیبن آتاتورک سوندخون به سری آتاتورک سوندخون به پرنسیبن پارسنا یک پاری یک عردی یک زمینه یک نقشه دولتا تکده سوزا ویددن افانا همو پرنسیب دولتا داگر کرن تو دندري پارلمانتویا ویده چید که دیات مسئله سیاسی بخوازه چاره سر بکه بیت دفش چکا برده که چکن PKK بهانه یا چکن PKK چنه تو تفکر کی رزگاریه نتویی نه ما في PKK کدو خوازه کومارا دموکراتیک جمهوریه دموکراتیک نتویا دموکراتیک سر سرا و سر چابا لدیرو کا همو جهانی لدیرو کا همو کردا
لديروك حمو تفكيرين رزقاريان توي اف دا خوازن هان نتوا ديمقراطيك كومارا ديمقراطيك ونظام يعني نانو آوا ديمقراطيك ترشكا ديمقراطيك قالوا بيوستيا ويب تشكا هي تفكيرين رزقاريان توي راديجن تشكا راديجن تشكا شري رزقاريان توي دار دخل وجبون ما في نتوي وجبو دولتها نتوي كومارا ديمقراطيك ما فكي نتوية ايه بقول لك كرد نتوية ديمقراطيك ما فكي نتوية ايه قال لك كرد اشتكي ولو هي الدنيا هيدا يعني شخنا برسن ويورجع انا كسير انا كس شو قيس شاشتي وكيمانيه بها اجي جينا رازيمه تجينا رازي قال لك كس انا رحنا لك اللي بفيدج مناتيا هان الشري انا كسي وركرن نا اخلاق قبول لك نا منطق قبول لك نا مجري قبول لك نا كرداتي نا سياسه قبول لك باشا بكشيدن جبركو غريداي دولتاتك فتعود جي برلمانتويا دولتاتك خو بكشي وشاغي ورد شطاب خاص حالكي باش يعني تيواتي برز هوشنگ اخفتنا كو باكي دكا دبيجن ام لهريما كورسان جبرگو تشاين هريما كورسان بلندن و كورن ل دراسيه دا تشاين باكور كورسان جين هريما كورسان جين باشور كورسان كورترن يعني اف اخفتنا كو باكي دكا قالوا چما خوازه مجی گل کرد کسی کول شوپاوان بخابین مخابن يعني بكاكا بي وكي فابريكا كي مدن جلبرينا دروا و اف قرسايا قل وتتستي بكاكا دي وكي هفير وان ببتشاب وان بين الراس بقولي بكاكا ديش وشو اف قرسات تمولو فرخنا دي كيو دي بيجي ما بارتي فهمنا كري وما سروكاتي فهمنا كري واگر ما بارتي سروكاتي فهم كرانا على مناتا افحال يعني براسي بارتي وان دروشه كي دي كنايه فهم كرن كا خدمتها قلي كردك يا خدمتها دشمناتك ايدي مساله زلال دبه اكسن بيتشكي ولو شقو فهم دكن وبيتشكي شقو فدي دكن وريزج منطق وش عاقل دقرن ايدي روشا بكي ناس دكن كنت كيجان قونا غيدي سياستا و كريارين و بلان و بروجين و د خدمتها كرداياتيه دي يا خدمتها دجمنين قلي كرد لتركيا ولايراني ولا سوري ولا عراقي دكا خدمتها واني انا كيف خدمتها واني دي مساله جبو قال لك زلال بيه وكذا يكون رخنا لباكيكي ديك لباكيكي ديك رخنا لبيتي ديك رخنا لاطلاعات ديك يعني انا ركبري يجي اوبوزيسيونا لاواز انا كسته لهمبري بيدي ودسلاتيا داريا بيدي نتني لهمبري ويه للهمبري كسن له بشت بككي دولتها كور ترك كودندري بككي دهيه دولتها كور ايراني كودندري بككي دهيه دولتها كور بشار اسد كودندري بككي دهيه كي قدي هلوستكي رخناي قدي بيرو بوچونه اوبوزيسيون وركبري لهمبري بككي وبيدي يعني دجاتيا في بانكا سيهان تبيدك بككي وكسن كو برجوانديه وان هي دهبونا بككي وكي هيسن داخل كر وكي رجيم داخل كر كردستاني له هريما كردستاني بريز هوشنگ د پلان خدا بسر کتن بككي وهيجي تشد بيشروج ده هي دفي بكن حتى انها مخابن اسكار مشتر بيجم يعني بلان بككي شي قوناغ كي گلكي باش يعني سر آستارا گهاندني بككي دنا را گهاندنا باشور كردستاني جي خو گرتيه يعني خلايا خو شي كريه افيك لسر آستا سياسي دناوا يكيتي نشتمان ده بككي ده سلات داره دناوا گوران ده بككي ده سلات داره دناوا حركه اسلامي دريا ايراني وعلاقه بايراني دانستندني بايراني بككي تأثير لوانجي كريش آلية جغرافي هريما كو بككي دستاني سري شنغال مخمور غاري زاب حفتاني هريمن دروبري قنديله يعني متينا وان هريمي هاني قطوره مساحه وان يعني فرهيه وان هريمي هاني
تبدأ سر هفدوش آلية جغرافي تبنر ده سلاداريا PKK لفي هري مهاني بالسرانسر خودی دستهلداری خودی باندوره شعالیه عسکری شعالیه امنی نها ایکو مترسیین لگوری ما يعني مترسیین پکه نها دکاره مترسی لسر شعالیه اولکاری و عسکری لسر باشور کردستانی چه بکی بهترش دولت يعني اگر جي قليل بومباي كي بشين اسطنبول بلكي مهك بير بقدر بلكي حفتاك ده حفته بقدر اللي جبوك بومباي كي بشين قدينك يعني باجارك يا هريم باشوري كردستاني بلكي چند روجير كيمي چند روجاري جير لازم مش بركو نيزيك بر نيزيك بر اف خطريه جدي مترسين راستقينا لتربا باشوري كردستاني از دبينم معناها لروجاواي كردستاني خستن چه حالي يعني روشا شرو فتشوني شخور بنا بري ديس محمد وي روشا هاني دبو روشا كفروك انتركا و بومباي انتركا سرقل وسر بلاد ببارن نها فكك روجاواي كردستاني خستي بي روشا هاني كي بيراته ده 1011 ده 1012 دما فكك خبيشاندانا آستنگ دکر لقامشتو دگو و دقازن قامشتو دیری تانکو توپ سوریه ورن بله و شامی بنر نها کی قامشلو و دیری که دک حلبه و شامی وکی دبرین دبن مترسیین ایری شده بله حقیقه و ریختنا پکیکی باوی سیستمی و افشلال دردوراوی کو يعني کو ایدی بونا آلا و دسکفتین پکیکی كولين PKK وجا PKK شي خدمتها يعني بون خدمتيه كو كسن وريخستني كو خدمتها رژیم داگرکاری کردستانی دکه حیاوی درجه باشه برز هوشنگ چهار سری چیه ایرو اگر تو بیجی راگهاندنا شر دجی آماجه پیکر و هر کسک ایدید زانه راگهاندنا شر واته راگهاندنا شر لدجی میتی ترکانه لدجی اطلاعات ایرانیه لدجی رژیم داگرکاریین کردستانیه یعنی چه بدستی هم بیجن چه هریما کردستانی به روجاوای کردستانی به چهار سری چیه؟ چهار سری یعنی سیاسیه جبر کو چهار سری عسکری چوا کت خدمت رژیم بشار اسد بله نها رژیم ایرانی حول دده کو سرهلدان و شورشا جماوری آسیبیلانه لروجلات کردستانی بکلشکری چهار سری عسکری چوا کت خدمت دولت ترک چهار سری عسکری و تکت خدمت PKK شخوب PKK هپاس زور لسر روجاوای کردستانی فرض دکه دخوازه وکی سیستما پروژیا و چوال باکوری کردستانی چیکر لهندری روجاوای کردستانی چی نبو یعنی بله اگر پروژی جردوانی هبه اف سیستما خسریا دموکراتیک نزیده او وی رولا هانت بیه دلیزن رولا پاراستنا تمثال بشار اسد رولا پاراستنا بیروی رژیم بشار اسد لقامشلو رولا پاراستنا فروخانه لقامشلو یعنی بیرم پترولی و آلیکاریا امریکیا اف رولا جردوانی و پروژتی نارسنا PKK وی رولا هانت دیزه خواستن بسر گلی کرد فرض بکن که تشتکی بویرنگی هانی چی ببه تک چو حتی نها او پلان تک چویه خواستن برا کجی لروجاوای کردستانی درب که بتوی که یعنی برای که بخوازن بکشه یعنی کوری نگر نبرای منه برای من خواز کجه بخواد یعنی والقل مبسكن اللي تجي كجر نكو رايجة تلقى كجر ويشين بك اف نبراتي ل بفيس شويه هانجي خاصه ل باشوري كردستاني نوتو دواد PKK سركت شري براكوجيه تشيبو نوتو پنجاد بفيرنگي نوتو حفتاد سال ده حضاري دو قناغ PKK دو خواست هيزين سياسيين باشوري كردستاني بكشين شري براكوجي اف وي قناغ سركت حتى نها ده حزاري وبرجور شري براكوجيه لكردستان باشور رونا داي يعني شي نبيه اف باش ل
استراتیژیەکی سڤیلانە، استراتیژیەکی سیاسی، استراتیژیەکی ڕاگەهاندنێ، استراتیژیەکی کوت چاوا کاربێ کانیên PKK piçekî kêm bike û tu çuqay ser reform di silavdariya Başûrê Kurdistanê de çê bike. Tu çuqay ser tenmiye, tu çuqay ser ekonomî, tu pêla koçberiyê ne tenê li Rojavayê Kurdistanê heye, li Başûrê Kurdistanê jî heye. Yani eger ji Rojavayê Kurdistanê 10 heb koçber dibin, ji Başûrê Kurdistanê jî kêm 5 kes koçber dibin. Divê ev rastiyê hanê werî dîtin. Ev ser asta Başûrê Kurdistanê. Ser asta enekese jî. Ev jî pêwîstî ku were xwe fireh bike. Hewl bide hêzên siyasiyên din biçekî tenazul, biçekî pedekese tenazul bike. Ji partiya pêşverû re, ji partiya yekîtî re, ji partiyê din re ku karibe eniya rêkberiyê, eniya opozisyonê li hemberî PKK fireh bike, hûr bike. Ser vê asta hanê lêvegerekî rexneyî wekî enekese, rêvegerekî rexneyî yani kesên serbixwe, kesên akademisyen, kesên gulok şta fêm dikin, şta têk digêjin, biçek guhertin yani jî ne pir, em pir naxwazin, biçek guhertin di hindrê rêbaz û kiryar û planê xwe çê bike, wê çaxê xwînekî nû derbasî hindrê opozisyona li dijî PKK û planên PKK li Rojavayê Kurdistanê. Wê çaxê me re dikare bêje ku planên PKK wê sedî sed têk biçin ne îro sibe ne sibe wê disibe çuqay sete armancên PKK têk li Rojavayê Kurdistanê heq wasa tu ber bi azadiyê ji rejîma Sûrî û ji rejîma PKK ber bi wê azadiyê de gava dabêj. Gelek spas ji bo Birêz Hoşeng Osê, nivîskar, roman nivîs û rojnamevanê Kurd li ser vê xelekê. Em giştin dawiya xeleka xwe ya îro temaşevanên Birêz heta xelekeke din li gel Mamosta Hoşeng Osê bimînin di xêr û xweşê de. Spas ku hûn guhdar û temaşevan bûn. Spas.